HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon oni khopha tunin zong Vannoi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Tuni March ni sim som na get ni khua Vannoi Thusoh chom chule Eimi Times kon kilah khom phabem ho US President German kopi sanamuna airstrike an chila pinawa mi som thumla khat lamin thina an to uvin hi Thusoh hi US President Donald Trump in Houthi gal group bolhon Red Sea TP chinga buluna ahin chila pizab ule ho ache le an sazo a buluna nei di wagi na anei pengal in chule Iran vai hom ten Houthi gal group bolho atosat naw a hai sandi uvin ki na zong anei ze US ten German Gamsunga military facility munchum chuma zong anabulu uvin ichhol achun Jiraf Sadal Epsozong anapang inahi. Alangkan Houthi ten bulu na chu wal crime hi ten ngo ananay zun pula na zang anay di uvin anapong do angal uve. Hetpeh chu achi sa 2023 November la apat Houthi ten tu pichunga gamdang dang ho adia US le Israel kong ho bulu na hi velzkat lam ahinay do u ahitay. US in airstrike achilha pinaw chunga Iran Foreign Minister in hata adem na anayzun chole US in Israel atosot na ang adiin anangi e Thusoh to kimanin Syria Qatar le UAE le munchumchuma ong US base ho Houthi ten buluna ahinay di ugin cha na asan tolhon in maban aboy na hi hung sanction tezin au min chule Saudi Arabia le UAE hin kiven na ding a asapay tiyaw mobilize abolti uvinsang o in ehi hiti ho kala a zani ni khun Houthi ten US kalsat konglin USS Harry S Truman le anungzui galsat konglin ho chu ballistic le cruise missile somnagi tain Houthi ten anale thu uvin ehi hilla buluna achun US kalsat konglin a defense system in lolhing tain buluna ho anaveng do in ehi Houthi buluna to kimanin US President Donald Trump in Houta adom bu na dinga apondo na bana mabana Houthi te buluna zo se Iran na to ahitia kilading ahizong atin hi Balochistan Liberation Army BLA10 Balochistan Noxki District sunga Pakistan Army convoy hola suicide bombing na chiha pizun Pakistan security personnel ko panain mi somlakat intina na to tawin hi Pakistan Army convoy ho achun kuta akon taftan chan azot layu ahin bas sagilep kali ho chu aki kailai uwa bomdim sena ki heng kar khana ana phu uwa chuzova rocket propellant grenade le IED ho mangcha ana bulu u anhi Thusoh to kimanin Pakistan security ten operation ana chilha pinawa gargu bolmi ni ana that uvin hi Hetpeh chu BLA ho hin Balochistan gamkai sunga hi government dauna a buluna tampi hin chilha pizi uwa achi sani ho phada masanga zong Jafar Express kiti train zong ana pui koi zi uwa ikap tuna mi tampi hin thina ana to sa zong ahitai Mars ni sim somna gup ni ho chun SpaceX len in International Space Station ISS astronaut lita anatha lungta na hi hichi NASA te to ogun noiza astronaut ho kile to na noiza hi ni ho sokpi space hung tangdan ta Sunita William le Barry Wilmer hi leise hi lezo thailan ding hitai Vantham zola International Space Station ISS sunga ni khovar sena hu umta Sunita William le Barry Wilmer nungpui do na ding a phatip avelvela NASA le SpaceX in anavo cholhan anhi kile to na to ogona chun crew som to na SpaceX crew Dragon capsule chun ISS munchu zan kim nidan somna nile minute level in anabo in kipata in Sunita le Barry to anakimuto uvini hi Hetpeh chu Sunita William le Barry Wilmer hi veteran NASA astronauts ahilhan chunga retired US Navy test pilot jong ahilhan in ISS anazot nalhan Beyond Star Liner capture in buina ananizia akuwa le sinahong kilia amani akigot na ni ho kalpia station monachu hung thamdan lolhan anahi Palestinians le Arab gamhon hata adawdal singwangwin Gaza gamsunga mi pi 2 million var ho chu chondo na de in United States le Israel in Sudan Somalia le Somaliland ako pampe gam ho to ki ho na anay vetin tulut a in hi hilla Sudan in US tip na chu asang poizong akiti US President Donald Trump hin Gaza mon hi real estate project khat sim do a Rivera of the Middle East munnum le
Vietnam umta so do adinga agot na hi hichiding achu Egypt le Jordan gamte ninjong Palestinian mi pi atho zona di uwa asaya don sia angai sa nei hon lo le USN akithopi na in ho hai sa dinga jong gi na ane je akiti Trump to gon hi Palestine le Arab gamuhon ha ta adem naw chunga United Nations in the World Crime Chan chon le nam khat su chimit na ding to gon hi ta jong aza num lo u hi Zanhi chun Supreme Court in Manipur Buina Thuboi CBI in aki housing pen transfer aki bolna Guwahati monan ngaila hiding ahitai Chief Justice Sanjeev Khanna in alamkai Judge Chum umna bench chun Jammu and Kashmir High Court na Chief Justice Louis Justice Gita Mitter lamkai na committee ki sem do holna bolna ding phazong July ni sim somtum lakha 2025 chanadin asu saube in hi Bombay High Court Judge Salini P. Josile, Delhi High Court Judge Louis, Assam non jauna committee chu ahile. Achi sa August nisim sagi 2023 ni hua court sangpen in Manipur buina a relief le rehabilitation the swidinga anapudo ahi. Committee ho phat sungdung hi ningkum August nisim nga achu top court in lagup sunga ding a anasu saube sa ahi. Zanichun bench in lawyer cut in hichike si August nisim somni langa 2023 ni a maban chizam ding a Guwahati a transfer hidal asaina anapi lut to kizwi in CJI in transfer case ho Guwahati court a ngai ha hiding a hitin na don bu in a hi Manipur din mun lunggel a koi pumle di ta a thutanna thaina di in Supreme Court in Eimi chunga khansi na case sauna in case som somni le sagita Assam a transfer anabol in a hi case ho chunga machal ding dan asai pi pomin Guwahati High Court in transfer case ho vesui beding a Chief Justice Katlani agun beding in jung asai pi in case ki transfer somni sagila ahin case somni hi numei su sitna ki thale eng bol na to ki mat hi in adang thum ho hi galman cha gu do na to ki mat hi abana case ki ngai heding hi July nisim ko adingin phat atibin hi Zanhin lam kasunga Thusoh to kisaijin Marin Puile Jomi Council in Janila Zanunchun ECT College Mana District Administration Panla Ananuiza khom na anneilhon in hicha chun akyaula na dungzui uwa satdang anakikochu anakila do otan hi hito kilhon in kiloi khom na teni in mi pi ho antang sunga buina bolta lodi in zong nge na aneihon in chule Mars ne sim somla gup nila a Thusoh to kisaya zong Pupa chona dungzuiza ki seilam hita adan mi pi het den Thusoh ani vin hi athu seilam hita kilan in mar in puile Jomi Council in satdown le khopi sunga mi pi ki mancha na sunong kai thei thilzo si akila do atai ti a phon do ana anei hlon in hi maban agam sunga chamle lungmon om theini ding a Phalna khom din jang ki nup to na anei hlon in hi Zanhin Mizoram MP tawkhom na a Home Minister ke sabdang a in state sunga galzam mi sang somli le sang khat le zathom le somanga langa ahidan an phong do in hi aman asaina achun Myanmar akon mi sang somthum le sang thum le zanga le nga Manipur akon sang ni le zagup le somthum le thum le mi sang ni le zanni le som le sagi ho Bangladesh akon hi ve ati Home Minister in asaina achun Ministry of Home Affairs to galzam ho biometric lading thu ki ho na achi hazing e ati chule amana saina achun Mizoram gamgi muntam pi he van bitna umlo hisin galzam ho akisei sanga tamte di in genchan hi ati galzam hon agam mi ho asu boizing in government in hijite ni ki ka asu thip di hi agyal kho pen khat hitin sapdanga in ase in hi Home Minister in MP tawkhom na ahe sa achun galzam ho ki thopi na district commissioner ho akon akipizit in hi chule gamsung mi ho adimun velhadi in high level committee sim do hi ati dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chebe